55 बोसोरनि आबादारि मुङा रबिन बसुमतारी। बिथाङा आबाद मावनायजों दिन्थिदों अनसायजानायनि लामा। गावनो गसंथानायजों लोगोसे गुबुन 5 सुबुंफोरखौबो गसंथानायनि लामा दिन्थिदों बिथां रबिन बसुमतारीया। जाय समाव रायजोआव खामानि गैयै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा ओरैनो गोदाव सोराव थानो गोनां जादों, थिग बेबादि समावनो बाक्सानि सासे आबादारिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव थासारि। रबिन बसुमतारी मुंनि सासे आबादारिया दिनैनिफ्राय 15-16 बोसोरनिफ्रायनो लानानै आबाद मावनाय खामानिजों नांथाबनानै गावखौनो सासे गोख्रों आबादारि महरै दिन्थिफुंनो हादों। बाक्सा जिल्लानि कारिजाबिजनि मौजानि लाबदांगुरिनि रबिन बसुमतारीया गावनि बिसि आरो 2 फिसाज्लाखौ लोगोआव लाफानानै मेंनाय बानाय गैयालासे आबाद मावनायनि खामानिखौ मावलांबाय थादों। थांनाय माखासे बोसोराव आबादारिया जेबो सरकारि अनसुंथाइ लायालासिनो जाफुंसारनायखौ मोननो हादों। बिथाङा सरकारनि आबादारिफोरनो होबाय थानाय आबादारि सन्मान निधिनिफ्राय गोजानाव थानायखौ दुखु मोननाय फोरमायदों। 55 बोसोर बैसोआवनो रबिन बसुमतारीया दिन्थिबोबाय थानाय बे जाफुंसारनाया गावनि नांथाबनाय आरो खामानि मावनायनि गोहो थायोब्ला बैसोआबो होबथानो हाया, बेनि मोनसे बिदिन्थि। नाम रबिन बसुमतारी, गाव लाबदांगुरि, जिल्ला बाक्सा, बिटिएडि অসম। মই আজি খেতি কৰা ধৰক বহুত বছৰ হ'ল, 15-16 বছৰ বয়সৰ পৰা মই খেতিত লাগছোঁ। আজি মোটামুটি 55-56 বছৰ ধৰি মই খেতি কৰি আছোঁ। 55-56 বছৰ বয়স মোৰ বৰ্তমান। মই বৰ্তমান খেতিয়ে কৰি আছোঁ। খেতিৰ ভাগত মই ধৰক মাইকো জ্বালা কৰোঁ, বাগানা কৰোঁ, বিলাহী কৰোঁ। এই বছৰ বৰ্তমান কৰা নাই, বৰ্তমান আৰম্ভ কৰি আছোঁ। বাগানা ৰুইলোঁ, তিতা কেৰেলাও কৰোঁ, এনে জিকা, লাও, ভাত কেৰেলা, পাতা, নেমু খেতি, তামোলৰ খেতি এইবিলাক মই কৰোঁ। কিমান বিঘা মাটিত আপুনি? এনে মাটি ধৰক ৰানিং বৰ্তমান 25-ৰ পৰা 27 বিঘামান ৰানিং চলি আছে। বিভিন্ন খেতি, পাতাৰ পৰা ধৰি বাগানা, লেচিৰি, পানীলাও আৰু ভাত কেৰেলা, নেমু খেতি, এনে ৰানিং 26-27 বিঘা চলি আছে বৰ্তমান। এনে তিল, মাটিমাহ সেইবিলাকতো মই হিচাপ ধৰা নাই, যেনিবা সেইটো কৰি আছোঁ বৰ্তমান, আৰম্ভ কৰিছোঁ। মই সেনেকৈ চলি আছোঁ বৰ্তমান। ডেইলি লেবাৰ ধৰকচোন এনে কামটো ভৰ হ'লেতো 15-ৰ পৰা 20 জন। বৰ্তমান কামলা পোৱা নাযায়, এনে 10-12 জন চলি আছে আজিও। আৰু আপোনাক চৰকাৰীভাৱে কিবা অনুদান পায়? চৰকাৰীভাৱে মই আজিক লাগি কোনো এটা অনুদান পোৱা নাই। 1 কেজি ইউৰিয়াও মই বৰ্তমানক লাগি পোৱা ৰেকৰ্ড নাই মোৰ। আৰু কিবা সেই PM কিষাণ না কি এটা স্কিম আছে, আঁচনি আছে, সেই আঁচনিটো আমি ঢুকিয়ে পোৱা নাই বৰ্তমানলৈ। এনে বিভাগীয় কোনো মানুহ আহি? বিভাগীয় মানুহ বৰ্তমান আহি পোৱা নাই, ইয়াত কোনোদিন অহা নাই। মোৰ এনে ল'ৰা 2টাই মাত্ৰ, আমি বুঢ়া বুঢ়ী, খেতিৰ ওপৰতে আমি নিৰ্ভৰ। ল'ৰা 2টাও এনে খেতিৰ লগতে পূৰা মোৰ লগতে লাগে। চৰকাৰী অনুদান কিবা পালি, চৰকাৰী সহায় সহযোগ পালি আমি খেতিত আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। ধৰক মোৰ লগতে 10-20 জন পৰিয়ালে চলিব পাৰে। এতিয়া মানে কোনো চৰকাৰী আঁচনি মই পোৱা নাই আজিক লাগি। এনে আমাৰ বিটিএডি গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা কিবা এটা যদি আঁচনি ধৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে মই খুব শান্তি পাম। খেতি কৰি সুখী, 100% মই সুখী। এনে 2-4টা মোৰ হেৰি এবাৰ নতুনকৈহে লৈছোঁ, 6-8টামান মৌ লৈছোঁ। नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि 3थि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि 3थि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं।
जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365551959 आव थोंजों सुला लानो हागोन।